Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kasorkar jela lembaga Joint Secretary jong tanat jengok kai perthei ke kong CS Khongwir kalapha daga jingtho si Green Tech Foundation ban pensai bakan omdon kanu ke jingsna ya ki jingtei ha ka deulanong lumpong deng hapung umyam kum sibenta ke jingsna ya ka hotel bla simti daga tanat lembaga Public Private Partnership lembaga ni city la karparu ya Green Tech Foundation ban wengno ya jingki syathan baklemput sngi haba panphai jubab ya ni jingtho Uchairman ke Green Tech Foundation uba H Bansiudor Nonglang ula ong balada ke sarkar ke kerensai bakan om dansu kanu jingtai ke delnong lumpong deng kade men pendam no mardor ke soskular blaisoi bat ke Umiam Hotels Private Limited ke Laipen Riu akar bat ban pen pai biang ya ke delnong syaki pajba Halo. Kini idan kejengpun mana nakal yang jangka Green Tech bat nakal yang jeng chairman alor ke city ke bangyo nepok sarkar chairman Ikumba pi layu I manen nakal yang jangka state government lengwa ka tourism department kala khot keren yangi dari kam seiso mentak sengi gila hak yang dah kacing tok nak kerpa dia Secretary General baun boleh ya kena ke city kapdeng jong piu patba nomor kena kamri syuk kamat jong ke kerentek keri kamat jong piu patba hidon hok bon yo sngau ya ka kawa ka government ka ajuba Kulai sibuk ne chairman wat apdeng kacing tolot jong kamet iyo wan pediang yang ada kesiti bat ingin skem pada kacing aibor kacang ublehi bidang lah bansong hadu panika kentaru te kumba bathai chairman jong Green Tech Foundation dan pulih yang ada kesiti bang iyo pediang ayo pediang yang ada kesiti na Joint Secretary to the Government of Meghalaya, Tourism Department, Shai Chairman, Chunga Green Tech Foundation, Kapang Kalongkuni. Matter related with tourism project at Lumpong Deng Island. Sir, with reference to your organization's petition dated 27 March 2026, submitted to the government, this is to clarify that no construction will be allowed at Lumpong Deng Island within Umiam Lake as part of the development of hotel being undertaken by the department in PPP mode.
it is requested that the ongoing hunger strike may be withdrawn. This has the approval of the competent authority. Ni Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Mentakasngi ke kan Rio Trek U Yayong aracara arpun Rio. Te habiyade bagani an penpai biang ya uno my peace chairman. Baik pun sengau ya karai ke jongi nakaliang ke Green Tech Foundation. Ki long kami ki long kapa ki biat ki long yalam jong ki kon hon sang perang ki biat ki jongi bola kersan teng ya ini ki riurong ba na keleng masku apa nong ipi ba kasurkar kumba kejubab do chief minister nadu kasngi ki boning kong ujubab yang ia kene kaju bat menin kajing akran ro kaju ki ong ba kanum don kata kajing tai permanent kanum don kata kajing tai temporary kanum don kono kajing penon kam yu ulum pungdan te haba phim don kam te aingi kajing tho ba phim aishu ya kata ko company pen phai biang si sangi upaj ba kai kadai ne kom dai ni akhi bersyata ni ong bayi ulum pongdang wat ai ya gitu ki company nadu kasih kemenangkong chief minister buat government ki ong ba ngila ai tang bangin nom penon kami ya pingat ya gini ki mentuk hendro posnam ki ai tang si posnam ngila klat la saya kena ki isu buat kin sedang kon kelam yo tu ulum pongdang tedat kumang yang minum lekai ni kamat prasngi yang asyong hang ni dalai leng nummi nak ni kejaka kat kaba pimpat ai kejing tho kaba pin scrap ya kalai pun riwakar nak agreement Xiao Umyam Private Limited pen phai biang ya kani kejaka syangi upaj ba nong syong snong ngin long tribe yang sai sisen dainum daino kipaj ba Pihon na pimhon ya kata kajing dawa jungi. Lada pihon ngin petang biang. Nomor kene kejubab ke bagi ayang ne kadai kaju nadu kata kasih ke bagi chief minister pula ya ula jubab. Ngimhon am menenru I director ikot ya ginong yalam jungi kaju teman tas ngiru kaju. Dengan try kan dijawab kan hon yang ini. Now district administration, I request you please send this message to government. Our demand is clear. Scrap the 36 acre that you have handed over to the corporates. We will go back home peacefully, right here, right now. Thank you.